Ni Rayon Sports nyuma y'uko isinyishije umukinnyi wa Karabutaka Karundura Bombe Rutura Antonio Atiso Sokojo. Ubu noneho abakinnyi batatu guturuka muri Tunisia bongeye kumvikana bavuga mu ikipe Rayon Sports. Aba twabamenye ni abakinnyi beza binonanwa, imyaka yabo nayo ni mike, bigaragara ko nta mukinnyi n'umwe utari buze gusinya nibura imyaka 3 niyo ikipe Rayon Sports ngo ikeneye gusa. Abakinnyi abo tugiye kuza tubabwire ibibaranga ndetse n'aho ibiganiro bigeze, aho amakuru amenyekaniye. Benshi bari kwibaza byinshi ku bigiye gukurikira ikipe Rayon Sports irimo kwiyubaka mu buryo budasanzwe. Ese ubushobozi bwo irimo kubukura he, dore ko twari tubonaga ikipe Rayon Sports itarimo gukora ibintu bigeze aha muri iri banga rikomeye. Byose ugiye kubimenya urushaho gusobanukirwa. Banza dukandire kuri like ndetse na subscribe, ni ibintu byoroshye, koraho ubundi dukomezanye tubahe ikaze. Murenzi Abdallah akomeje kwandika amateka ndetse na timu ye barimo gukorana muri Rayon Sports. Ubu tuvugana amakuru y'ingenzi aragira ati Yusufu Saidi umunyezamu urengera ikipe ikomeye cyane yo mu cyiciro cya kabiri Djidouba Sport ibarizwa muri shampiyona icyiciro cya kabiri muri Tunisia. Amakuru y'ingenzi avuga ko umunyezamu ukiri muto rwose ikipe Rayon Sports yamutekerejeho nyuma y'itsinda ryihariye Rayon Sports yohereje muri Tunisia ngo babashakireyo abakinnyi, dore ko ariyo soko y'abakinnyi bakiri bato kandi banyuze mu tudemi, aho ngo bataba bafite aho bakambukira ngo bajye mu cyiciro cya mbere, dore ko nacyo kiba gikinamo abakinnyi badasanzwe kandi bakomeye. Akenshi na kenshi hakaba ngo hakunze kubarizwamo abanyamahanga, aba bafite ubwenegihugu bwa Tunisia. Abakinnyi kari batatu, umunyezamu Yusufu Saidi uvuga ko abanzamo muri ekipe ndetse akaba yaranagejeje iyi ekipe mu cyiciro cya kabiri ayivanye mu cyiciro cya gatatu anayifatira, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kubivuga. Mu gihe iyo yasinye ikipe Rayon Sports araba ari umunyezamu wungirije wa Kwizera Olivier, kandi nawe utanga icyizere nk'uko bamwe mu bareyo bakomeje kugenda bigaragaza. Kwizera Olivier murumva neza ko abonye uzajya umugwa mu bitugu kandi ukomeye cyane. Mu gihe andi makuru yavugaga ko haba hari ibiganiro bikomeje cyane mu buryo bw'ibanga rikomeye hagati y'ubuyobozi bw'ikipe Rayon Sports ndetse na Sebwato, usanga ibyo bikaba mu banga byaba ngo byararangiye. Nanone ku rundi ruhande undi mukinnyi wongeye gutigisa abatari bake noneho ukomeje gucikisha igikuba n'ukina mu kibuga hagati bamwita Mutasa Mogolaofi. Uyu akaba akina kuri nomero 6, aho afite n'ubushobozi bwo kuba yakina kuri nomero 8 nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kubigaragaza muri izi nkuru zidasanzwe. Ibigwi bye nuko uyu nawe akina muri ekipe ibarizwa hano muri Tunisia Djidouba Sport. Ni ikipe yasoreje ku mwanya wa 4 uko amakuru dukesha ibitangazamakuru byo muri Tunisia bikomeza kugenda bigaruka kuri aya makuru akomeye. Uyu nawe arimo gusoza amasezerano nayo n'iyi ekipe, kandi yo bivugwa neza ko itazamwongerera amasezerano, ahubwo yabonye nk'abandi bakinnyi bashya kandi bakomeye bashobora no kuba bayigeza mu cyiciro cya mbere, dore ko iyi kipe ngari y'umuvuno ubu noneho ikomeza kugenda yumvikanamo muri iki gihugu cya Tunisia. Uyu nawe ariyongera kuri uyu Yusufu Saidi wabaye babiri. Undi wa gatatu ukomeje gucikisha igikuba nawe ikipe Rayon Sports iri bumanukane muri batatu b'Abarabu bakomeza kugenda bagaragara ndetse banumvikana muri iyi transfer ya Kasamutwe ikipe Rayon Sports ikoze ya mbere i Nyarugenge. Bamwita Ryan Merishagu Rutahizamu, nawe ukinira kuri nomero 9. Uyu akaba yaba azajya agwa mu ntege Antonio Atiso Sokojo, nanone ukina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere aho muri Benin, nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kugenda bivuga. Uyu nawe ni umukinnyi ubarizwa mu kipe ya Djidouba Sport. Aba bakinnyi kari batatu bahuriye ku mu agent umwe, aho ikipe Rayon Sports yabidirinze mu buryo bw'ibanga rikomeye kandi ibiganiro ngo biza kugenda neza, byo bita Dirudani mu ndimi z'amahanga, aho Ryan Mesharugi ndetse na Yusufu Saidi, Antonio Atiso Sokojo ndetse n'uyu ukomeza kugenda atitiza abatari bake Mutasa Mogolaofi, uyu ukina mu kibuga hagati. Nuko ikipe Rayon Sports bije yarangije kwitegura ndetse inashaka umu agent, nanone baraganira neza 100%, ariko nanone hanini bagendeye kuri profit
kuko aba bakinnyi bombi amakuru y'ingenzi akomeza kwemeza ko Youssef Said azasozwa amasezerano mu kwezi kwa karindwi 2026, aho amakuru yerekana ko harimo kubura igihe cy'iminsi mike gusa kugira ngo ayo masezerano abe yasoje kandi asohoke nka free agent, kandi ikipe we iremera kumutanga ari free agent kugeza ubu nk'uko yagiye bivuga ndetse anabiganira n'ikipe Rayon Sports. Nuko ubu n'amasezerano iyi ekipe ya JW Sport izamwongerera. Ikipe mu Barabu yemeye gutanga undi mukinnyi ukiri muto cyane nawe ufite amasezerano arimo kurangira, aho yari afitwe nk'inizanyo muri ekipe ya JW Sport afite imyaka 23. Uyu Ryan Mesharobi nk'uko amakuru y'ingenzi akomeza kugenda bivuga yavutse mu 2003. Abakinnyi bose ugereranije urebye ku mashusho bagaragara ni abakinnyi bazi iby'umupira, haba abo bose bakomeza kugenda bumvikana ndetse n'uwo wa mbere twababwiye ikipe Rayon Sports yarangije gusinyisha Anthony Atiso Sokojo. Video ze zatangiye kugenda zikwirakwira kuri izo zose siyo, aho bagaragaza bimwe muri highlight yagiye agaragaza mu kibuga ibintu bikomeye cyane. Ibi biri gutitiza umukeba aho ibitego byo azabirya mu buryo bukomeye, gusa akantu kari kurenga ubwenge mu buryo budasanzwe ubufana bw'ikipe ya APR ni ukuba aba bakinnyi batatu b'Abarabu ikipe Rayon Sports bamanuriye kimwe kandi mu gihe kitarenze imyaka 3. Nibyo bivugwa neza ko bashobora gusinya mu ikipe Rayon Sports. Asante, sibyo gusa